kadipiriga chmai zat khang sumba me khat nyusai unsafe person ranlu bo daw ma mai dung zuring bo daw ma mai dung kadi jisu kristara cham si tawlu ma mai dung to unsafe person juwe panya bo nyusai spirit filled christian hu puina ne fu hai bo chmai khang sum ronga nang I khat garabam talage zuring bo lo taw ma mai dung unsafe person ga ma hu puina ne fu yi ja ka bambo christian mai lo palanja self-centered Christian, carnal Christian, pazan lenjengas na Christian chuba mai ma dija nang I haise na to na ro nang study chulo ja na ro na pauka khailo dija din khaye karai pa pi haisis unsafe person without Christ hai mai dung haisira zuring bulo taw ma mai dung api Jesu Kristara cham chiu ju bam tadi pachang palingja pamunne confess chu ma bo Jesu Krista to malum khai ma mai dung unsafe non Christian mai dung Hindu mai dung or any sarameng ko mai dung to the unsafe person Christian ki khun ga lung khang ju bam tadi sara ki ta ju bam tadi pon macha naga Sunday school ta ju bam tadi Yesu Krista to pachang bling ja do taw khai ma ja Yesu Krista haisina ago ran khai bu piwe ago non haise tingong ne Calvary cross ka gen khai lu ja anon ko khai mi boy patum malum medasai I tin thang ka ring bo dawra boy chi ja simang mai dung haise to unsafe person juwe hai mai dung haisira blue ring tinga Krista Jesu Krista haise diu chang liu mi wai Krista wa na ne plum chunga haye 1 Corinthians chapter 2 verse 14 ga ro khaba me hupuina ka hamai siniu tingwang khuga wangbo hupuina ka len si dawngam lage sikumbo mai siniu wadaw di sitanglo lage palamra sisi palengra ka pangmo kumju ngau khaye delo sai kungbo gusi hupuina lulunga su lajan chura boy palura hupuina ka hamai ye khadi hupuina ka len dongam lak mai dunge sikumai dung haisera hupuina lam kristalam dimbo tinga palulengra ka pangmo kumsu ngau khaye din khaye bible ka hai mai dung hasra delo tu sai Peliupum nyum sen masya poto ronang phui ji bamomai pen khai ji bamomai ten ji bamai bamomai papui piu tu din piu mau mai pasi singna mai dong tu khong chu mau mai panau pana bamjo it mai nau mai kina tu mazang ja masa lungmau lungmeng ja chu manu sa manu ja ki wang la bolam ni simak ja kam zibolam ni sima ja lungkin mai dung nge ti ja bible na ding khaye palana ja paliu hai sira Ephesians chapter 2 verse 1 ga hai mai dung hai sira hipuina sai mai dung nge juwe unable to understand spiritual truth paliu hai sira hipuina o kam zibo hai se singa mai dung nge Peliupum toronang peliupum haise tingwange akhoga mai ka tammo rawang wana di hae achuning arang temna boy maine auto control chubu sumage jeja lungmai dunge hai mai dung haisira this person is under the judgment of God saikyu bunaiga tingwang go lajan hanga plero wang me rawe semizai serwidi health haise tingwang ne pelo lenjeng asane kaden khai mi mai panyabo spirit filled Christian 1 Corinthians chapter 2:15 ga ngawe hupuina ka bamai ronna wahi na lamga lajan chungambe judi mai khat nyudi
patu lajan chungamage hipina ni fui mi bo mai dong tura ahi nang lamga lajan chungame paliu kuwa wa khanani mai dong ni di sabudi fui pangamage paliura Jisu Krista nai lung majangja Jisu Krista ten chuja tingwang to malumja full depend chuja lung mai dong he juwe Jisu Krista hasine paki khunga suwang chuwe paring tinga suwang pichu khaye pugo life pugo career pugo character kyang haise Krista hasine control chu khai biye hai mai dung haisira solo tu sai pon macha naga Jisu Krista ra sam dinja hami menung tu piran ra lain jeng asane guru khaibo manang khaibo mai dung e juwe pokhuga kamjibo chu to khailu jo baingam lak jo mai tu din chali ra lain jeng asane pui phiu khai pui phiu ju ba mai dung e chi chi de dinne pasumboga self-centered Christian carnal Christian juwe kadi pazan lain jengas ne Christian chubo Christian da chubam didi kadi prigo lulungu haisitu foot ngamlak jukba maidong juwe 1 Corinthians chapter 3 verses 1 to 3 ga ani ngawe chusai singna maidong inu hiupuna bamai khoga kadin kumju naliu khoga din dolake Judi haibukadi piri mai chiuju Christian mai nadung khoga kumju din boy inyo nalutu kabui dui pikhai boy katan mo tatek pimage pelamra naliunyo singam mage yo tuhai tangbo naliunyo silumage hai mai dung haise Christian mai chubame Jadi beliau tu se nai macam naga wa kasi mai dong evangelist mai dong pastor mai dong serato kasi mai dong ne beliau tu pon macam ka thot khai je ka chu khai tan ra lai pat mi bo mai dong ne jo ka tan bo hai se beliau tu footlen khai ngam lo la khai beliau ra ka bui dui sak jo ba mai dong ne ka tan mo ta tek hai se pingam mak khai Yesus Kristus tu malum mi bo pa hai sa au ran khai bo piwe je ja simi mai dong Christian mai tudi Kristani palunlung pogo lunlung pogo character ki family masai pogo kringting hai se tingwang hai se na Kristani control pi chu ma o mai dong e jo pachuning parang de lung chu ba mai dong Holy Spirit does not have full control of his life. He pinani patu pon macha naga control chumabo zukhai mabo he pinani zukhai mabo rinting ne juwe the self-centered Christian cares more about pleasing himself beleng kasibo aleng geng no the sai suide chibo mai tingwang tu pikim kharalain jengasina rangmabo blank sibo Christian joy blank sibo mai dungi joy because symptoms of self-centered Christianity there of say that you guys know hai mai dung tu blank sibo Christian ne or pazan lai jengas ne Christian chuwe je sibat lulo because symptoms is there of to say often he does not fully trust God tingwang ko pakyang na malum khaimi mabo saw khaimi mabo rely chu mabo mai ju tingwang lat keng tu kadin pi ma mai dong nge ju palan ja hai mai dong hai se ka kheng chu bogodi sone ka kheng chu bodi sone ju palan ja hai mai dong hai se pelulung chunga kam naubo kam khabo masai ka ga bolung chun ka arat bolung chun ka sa bolung chun hai non go lung chun malem mening ju ko ba mai dung e ju
hai mai dung hai se Bible hai se wada o khana de interest pa ma ke paliu paka khatra Bible pani bulung chuni pa sune judi pon bacha laga Bible panga ma bo Bible hai se to wazeng chak ma bo mai ju palanja hai mai dung hai se Spanish siklu mi bo disu kustawa ko wicham hai se mai dung tu pausli lan ma bo ju Leng ronang sibo selfish chubo mai jidimne he may feel guilty panu ten khai mi bo hai se maning kadai na pride chujo masai pelung manmak ja lung mai dung ni ju palal je hai bo mai dung hai se mi haubo jealous kalak bo mai go koi bo ngau bo tinga lugni bo kam kor lein jeng sna maning bo mai ni wi khang mi putinga kam kor lein jeng sna khanja tenja ba mai nu nge juwe hai mai nu sira pelilong suna se pon ba chang na ga zriu bo ne masai kamanang bo ni huye juwe hai mai nu sira discourage khadi depress pelilong chun khinbo masai pelilong chun pon macha naga katgiu bo seriu bo pelilong chun po pon macha naga tamiu bo mai juwe hai mai dung hai se mai dung tu di malapha na ja la jan chu bo mai dung nge juwe hai mai dung hai sira peliu khoga pelilong pom ni bo agi athau ni bo de chu sai kam saralo de chu sai kam kora lo de ja pelung chun ga kri ji ko ba mai tu ni ji we zmi pum nyu ma sen ma sha bo to ro na ti ten bo mai dung ni ji de ding khai ba me Bible ga ma san je ro khai ba me Galatians chapter 5 verse 19 to 21 ga ali pa kyo de sai chu sai cha pum nyu ma sen bo sira ma la pa ye sisira puim piu thubo taniabo disuma bolunlung sara meng ko hombo ta thoi thinbo haye sigasu mataim rengbo ngin thaubo manmabo selum pombo ta sau thubo haye paliunu chanyum reng thubo mai thak sa alibo kamilo ju kamsabo timniu samniu bo samai gibo khadi hai kumbo tu sambo ngam kambo he na haisira zowang tiga ulage juwe hai mai dung haisidi carnal Christian chuji bam da sai aliu tingwang gu latjan hanga aliu hai mai dung haisidi bam rawe jejidi bible ga ding khai bame aliu jan lain jain Christian chu bam ma to hoi chmai khang suma sidin bat khai ni rai chang lo ga tingwang to sit to mo mai dung adi sit to mo bo non Christian mai dung unbeliever unsaved person panya bo ga spirit filled Christian hu puina ne fui hi bo pon ma cha daga tingwang la lui ba ja tingwang tu pon ma cha na ga pi kim khare lain jeng den je bambo tingwang la lui hai se mai dung to kati sali khai ja making disciple Christian family ko wi bo chu jo den so khai mai dung to di ding khai bo me din ne ka self centered Christian hai se alu bai ka king ka king hai mai dung hai se si ba me Jesus Christ is still his savior and in his life chibam tadi pali chang pling ja lu to khai ma ja patsan leng jeng Christian chu ju bambo agia thau ni fuibo non lung chu ni fuibo tingwang lat king hai se tu wa jeng chang ma bo ka kheng chu ma bo tingwang lat king tu pon ma cha na ga pa ma bo tingwang tu malum ba bo mai du ne ai mai dung hai se tingen ki ga udlu lage this is kai which kind of persons are you like kulu chumai khang sum chu bo hai sin din bat khai mi ne hai bu khang sum rong ase nang number 1 ga bamma or number 2 ga bamma number 3 ga bamma number 1 you say
unsafe person tingong to si mabu zara to si mabu mai palana ja number 2 ga hipuina ne fui bo Christian zara to si ja tingong to manlum ja pon ma cha na ga hipuina ne parenting control shu ju ba mai pasumbo ga pazan nei je Christian shu ju ba mai do Christian ne chi pam te di non nik fui non lung chun kyang na ka bam je lung ma mai dong ai se nang ta bam ba chu bai se na to na rona mning no ja aliu hai bo position ga bam ni da sai hai bo position ga spirit filled Christian churling kam ke e Krista to lo to ma on da sai e spirit filled Christian iso Krista tu lo to sak ja no kam lai long ke ji ji na thiu to encourage bi chu khai boy ti mo ne thadam bi khai bo chu me la